nyanggakeun Kang Sreng Lakan moal kamajuan bola rek makia kaya pagira-gira tampian bola laku saya gotong royong aku gening laku saya gotong royong bola sepikiran bentang diri kali mudan bapalin Mas mangga nyanggakeun laguna bola rek pagiakeun pagiran-giran hoya Malela dianggap berjaya dari rek peloma orang silih beli hati rek pelama bola kapal dari orang silih beli hati rata-rata Malela dianggap palang, dianggap kusiwa berjaya. ada Allah di rata-rata asaha ieu hari asaha ulah rek sa sa ulah rek sa dalam sa gaya. Pagentosan. rak Ulah aya rek aing-aingan, pagiran gira tampian. Ulah rek mah, ulah rek aing-aingan. alah Mere mawe kasasama silih asih alah dari jangan lupa silih asih jangan lupa laku niama nyami utama di pirasa sasama aduh di pi asih di pi mama Ipi mama ngaku sasama Olah sok pikiran bentang diri kali pudan megang Ulah sok mah matonggong-tonggong Lakoy saya sasarana Ulah rek mah Ulah rek patunggong-tunggong Langkon saya sasarangan alah nembe kapidangkeun lagu